Kubor nagaslem jong unongsan Hima. MLA ka penthor Kra constituency ba heng henne kasngi habakran shakilat pathai khubor ula ong ba ka jingkan no uba sanbor shulai ya baule politics kalong kabam danong rem hai ru ula ban rapru da ka baong ba ka jingja ka jia hakapor badan lang ki menteri ka sarkar pedeng hakaba uba sanbor ula kem ktien hakapor ba u president ka UDP udang penpawi ki jinge ki babon chaka kertong president Haba pensyai halor ka jingkren uba sanbor hakilat pathai khubor. Hek ula ong badai mau, uba khot ekinong mikmat baper banwan yashim bentalang haka jinga kendu bat ka murmu. Banpan jingkersyan naki haka neki election ka banwan. Ula ong ba omdon kanu ka jingtmu ban kentho yano. Ula ong bahabangi khot eki Briew banwan, batladangi Kren arsapno kan Ktah Shibun. Ula ong baki nong yalam ka UDP ki Ladawa ban pensitom yau. Bat na kaliang ka jong doni ay ban ong halor ka ni ka jingdawa jongki. Tau yu. Wai gatu lakan ha po kajingalang pagba. Kapala don lang ke central minister, adon lang ke presidential candidate, ha ka por ka Kren honorable speaker. Wan bat pentut yang kajingkan honorable speaker. Ipinong bangan sim political mileage saya kata, kemudian jemut kata ben ong balagan sim political mileage. Apa yang statement bagi ai ke UDP dan kebenta jo presiden la jongki. Ba met ba ling do bagi honorable speaker. Di protes maki, kita maki sim political mileage. Og yang ke UDP ke sim political mileage, kita juga isu kan. Jelana ke UDP ke Kren ni ke jing sisia. Dia mangi kung ke BJP ro ke solar nem bamangi ke BJP bagi Khot dia manga ba Khot ngai manga in charge jong presidential election in charge jong Meghalaya ke manga la thong yang ada ka BJP da po central dengan national BJP la thong yang manong in charge jong ka presidential election jong ka state Meghalaya dia manga ba Khot ba ai ke city ke jonga ba sagi manga dengan letterhead jong ka BJP mangi Khot ya baru ki para MLA ke jungi wado do ki Kongres do ki TMC na do ki HSPDP ke UDP ke NPP baru ke NCP baru ki political party ngikot mangi ki BJP ada mangi ngikot ki BJP wedo ngi khot chi yeng jungi dan ngi solik tu ki Briew ke molok ki gas jungi kadi ki jinja borom ne ngi kum ki nong Khot ngaso banga dak tahu ga ai ki butai ngaso kadi ki jinja borom ke jungi kum ke BJP ngamdai ke political mileage hai ke du Kapnan kadu ben ong men chimye political mileage jadi kadoi ke jing ngorem ke jonga kupun nong Khot ya ki bangi insult ikinong syak Khot jadi ke jing insult ikinong syak Khot ada mangi mentang Khot khawai bi ye yungi insult ifi kisu kumno ngorem dia kata ke jing bakala ke jongi ke BJP bangi insult ya kinong nong syak Khot ya opinion jong pasun bo dia kata ke song ko ke tani iru emega namar ngaken ya ke nongrem ke basisya ha kaba mangi ki BJP bakot ya baru ki political party wat ke TMC ru kawan usaleng ru wan NCP ru wan je ke jingelang ki makiru klalong ready betap bot namta ka dega NDA candidate ke jongi dega ke kam ke jongi ki MLA ke kam ke jongi ke ayu kan mangi ki BJP bakot ya ki de mangi ban burom ki ken bang la khot ki di ban burom de mangi ki khot ki ngen sol dia ketika Ktah aku mengayui baga UDP kala protes kala Kren di Dr. Jumindo Mosok ila Kren dak besai ba balasya insult presiden jong UDP balasya insult speaker jong Meghalaya State Assembly balasya insult kisgo no lo kata aku mangi kinong Khot misu rem ke ni kata kubu Briew mangaru ladang gindong di Briew ni bakla ke no ke jingle bakla jungi ini bersoto e jeng bakla dari keluar le ban perma ko le di babha bala kan yang kan balapan mak ne beri sim action ne kumnon abi kata jing sim action ten kali hajugi kemudian di RUM kata jing action ke jing dawa jong ke UDP apa ki Kren batngar ki pun jangar ki ong mamaki kin ap ke apa di ban sim action be dia ke jong ke jing dawa jing UDP ni di sim dawa RUM ne yang jing ke BJP ngang la pun ya baru individual ki la pun ya berin lapor ni bapiti software, lapor ni balang, lapor tu dia baru ke mele ke food. Ben alam ke jing kesian ke jongki, ben ngasku ai ku boleh ki.
Bamaki gelapan pau haga pres gelapan pau hangaru bamaki baru kita agi jingkersian ya kene ka NDA presidential candidate ke jungi. Ngkwa bagadang bagamde bentut kene ke jing tebut syaka candidate jong ka NDA. Ya kata ngi kerpat ya ki NDA partners ke jungi ki MDA partners ke jungi basobha bagin ai gebut ya ka drobadi mermu ka badai ka presidential candidate jong ka NDA.